Peta stvar je bila naša saradnja u okviru multilateralnih institucija, pre svega Ujedinjenih nacija, međusobna podrška politici Kine i politici Srbije i po pitanju Tajvana i po pitanju Kosova i Metohije i kako i na koji način najbrže i najbolje da sarađujemo. Ono što mislim da je veoma važno iz tog razgovora, što sam sam zabeležio, jeste i automobilska industrija, jer mi sad tu imamo određene ograničenja u automobilskoj industriji, mora da bude proizvedeno na teritoriji te zemlje između 55 i 70% delova i zato nam je važno da dobijemo što je moguće više kroz fabrike delova, da bismo mogli na kraju, kada dođe neki od kineskih proizvođača, da možemo to, da nemamo tu vrstu zapreke, tu vrstu zabrane izvoza na teritoriju Evropske unije, zato što nije više od 55 i 60% delova sa teritorije Srbije. Sa Van Huningu sam razgovarao pre svega o politici i spoljnoj politici. On je, kao što kažem, jedan od, naravno posle Xi Jinpinga, jedan od značajnih faktora koji utiču na formiranje sveukupne spoljnopolitičke misli, ideje i ideologije Narodne Republike Kine. Govorio o našim odnosima. Sa velikim ponosom mogu da kažem da oni izuzetno cene nezavisnu poziciju Srbije, nezavisnu politiku Srbije. Ja nigde na svetu nisam video da smo mi ovoliku pažnju privukli, da su nam dali, ako smem to da kažem, i veći značaj nego poseti pakistanskog premijera. Ljudi, mi nismo za porediti. Pakistan danas ima 30 puta više stanovnika i više od 30 puta više stanovnika od Srbije. Blizu su im, bliski su im. Neverovatno je koliko smo pažnju dobili, neverovatno je kakvu nam čast ukazuju. Razgovarali su sa nama u potpunosti kao sa najboljim prijateljima. Mi imamo velike ideje i nade. Mi uskoro očekujemo da napravimo fabriku transformatora, najpre sklapanja, zatim kompletan transfer know-howa, transfer tehnologije, da se u potpunosti proizvode transformatori od 10 kV do 400 kV na teritoriji Srbije. Time jačamo i skraćujemo rokove za sve trafostanice, za visoki napon, za sve što je potrebno i za EMS i za EDS, dakle, u Srbiji. I to vam ne govorim samo o našim potrebama, mi ćemo to dalje da izvozimo. Razgovaramo o raznim drugim stvarima. Gospodin Gašić i Miloradović imaće dodatno važan razgovor, imaću ih ja sa Xi Jinpingom oko vojske i oko unapređenja naše saradnje i transfera tehnologije, ali i vojno-tehničke saradnje između Srbije i Narodne Republike Kine. To je nešto što sam ja posebno pomenuo u razgovoru sa Li Qiangom